Obunge wa gicigo mbunge gatigania West Daktari Kanyuithi Mutunga no retia Meru kumenya kethira utongere bora ukagitene gaka bwa kaunti ni buba kwenda gweta na mbere gukurukira kwambiriria mwaka jwa 2027. Mutunga agwita kiria Meru bakona kagitene gaka kumakirithikari rero gutego kwiriria weti na mbere kinyanini riria ririte gikugia sniper akiugari na wetike kioto gikoneka. Mutunga nongerete na kugakethirwa arinda bene kurura giteke ugavana mwakene jwa 2032 akiongera ati na kuthikira kinyauge bwanto gukonia kurura gitege mwakene jwa 2027. Boniface Mongera na Chotalilia. Na kanya na kugakinyirite kirentu bakonte Meru Pedro bimenya ko no batuburio bakwathura na mirandi ya kimaendeleo kumane kiri motetheria jo kunikira ntumetho nya kubagwiria na Pedro beshuria ojunu bakonda kaunti Pedro ikenderia kagita karia kaunti wingi cithina mbere kirutirwa kimaendeleo atere kiurege kinakyo tiga ko Boniface Mongera indike Daktari Mutunga Kanyuithi ore na mubungorotero atigania West ara kuganande kaunti Meru tire bobwega na barwa kuiko bui neitha abakwithira benyirwa kana habati no menyo mantera kwendelea Meru kwina kuthomora antu muno na antu betu ndikumya kithia bara baingi bakumya development imbi ngakona kanya nimbira antu betu kwina maendeleo ya thirikari ya county na kwina maendeleo ya thirikari national na kwina mantu ya antu bongwa mantu ya antu bongo yontu kwetha kwina mbachu anja kana muntu bongi no tuchemene tukaotha twakunengera ithikiro kwenda weta cibitari lakini tutumba kuchemene tuthira barabara tutumba kuchemene tuthira twinjarui tutumba kuchemene tugura ndawa cibitari kwi mantu maingi muno yakienda thirikari endi batege muntu na kuringana ngwi cia ira sainitwe ukia kwithira muntu na itete ngwi cia wega twamwatagite no ntubari Jabo botengani Daktari rita na mbere akagwana kwithira kiirwa kaunti Meru kiao nontu bokone rinya rithi twitonyithitwe na kiriga kwithira ntuba mo batikono ntubo bariuga otongere boro kagitene gaka abokonerwa atukwenda Meru betu bachura kia kiire kiu na bakaanza bwega maendeleo nimbi maendeleo aburi kuretwa national government ya ndo ngara kureta stima wetu ngara kuthithia barabara yikwenda kana Shalami ngara kuthithia kugakitha CDF wega ngara guchwa into ya dams na security kakundi muyumbi oi inongo ya kwa u ni ndi charge ni nyongo ya kwa ngara mwitangwira iri kwa ri ngambia kuthithia mantu yangi atikweleka ya taking definition ya ngwira bechi into bire kuretwa ki mwende aburi kuretwa national government ndi mustarine mimi tanto muchemanio ne tuwiranirwa twinanira bochete na cha kirende na tuwiranirwa kabisa te maendeleo eu ndi uchienda tindu na kuigirirwa na tuwiri uchura maendeleo nimbi na nonto bogitumi iki nande na shoketene nkanengerekano yotongere bubu bango jojo kwaja na basara utirwatigania West joria jutite na mbere to announce ntuko ya kwaya na form omuntu wendoro kuweno batu wakuwe wambasari na mushari wa wambasari timuritoa no tombogede na mushari mbogede na litaweleka badatu mushari kana guardian tubera beta kienine bayuke form na form uchi tu chi zero like na numbers muntu ra uke form wende na rente kwa wambasari beche kiana beche gedete kwana kamiti takarandi igachunguza mbere burwa kona gida tomba kunengera mushari wende ura mbere kambu batu yetu tumera muno isosio garanti ni ratuita tuetikiri antu baisota utubongwa twetu ko mutala twetu de open antu ibongwa baisota we yoke do mustari no ko tu mwarimu we ko kana basari nya wena no adigirikari uko mustari no kana whether prominent business uko nya wena no kuyakoro mabasari tukoro kingi nakyo nashokete kulingana kanyoni mtowe kyotoge sniper kira kiendelete kushwana akyo no konekana ikethiro ikionekana na babarai nteto bando dekoria people concerned bambirire itikinya 25% investigation takinya 25% which means 3/4 investigation is still pending even to kona batikumba wita kotini mwanka bathithie bamenye process yu ambiririe kuma sniper witwa mwanka muishore mwanka yakonekana mwiri wawe na atawakarakarire anto ke reporter Ntoshero TV Njuma kumaja kingine ngine nekine kimsho Nairobi mbeta Boniface Mongera.